Aprensi ke lala itu mah Assam University di campus along department cap tuh 10 department tuh asong mong pen isi department itu monggo physics department ili tum ne isi ako pai ki me that physics department asong ili tum di fulong by mithang adim long lasona department ki me kido ke isi ako pai le mongso tami sining duk me alaman ke ili karbi anglong arat Charlie Osomar ba students tum mane ladak physics department long nang Charlie dun pan avidet asong se theklong non pudame non dobama session song ta physics department lana ke me department long pen student inuret karbi student inuret student si inuret le tasi isi karbi non lo Charlie kovi mi tuman non ke bangi tum fan mane isi ke choning rilo that methanga hema dimnong lason department ke me du ko kapi lote dak na Charlie rona wangtha ladak da isi khaya phan akijoy ki loi alamang ke jongsi ladak bang kom hek lo ba Charlie bang avedalo bote laso department ke pavedat po Assam University di campus long physics department pavedat lo bang tang dia bostu pachiru nang lo ma pusi pudai asi isi nilihin pen kachuning ri lo Charlie mi ove tomphan physics department itum long Assam University di campus long dado lasi ladak bang pen Charlie dun tha Assam University di campus labang so campus 2007 and kansi established lo ala so churuvek ning karbilo Charlie asong karbi student association atum kabor ia join ne so protest do da pen aja do da pen pini labang so university wang lo asi halos pen pangbadam lo ponante non ange 18 years ki choklo 17-18 years ni dulu kami taan ayers wang et apis kami pinian ini tung teglong mang sining duk ni lamang la pulo pinian ni departments ke nangji social departments ada like education economics mass communication di full math science background men kami physics and chemistry da biology da life sciences sih sini timbang mat halo to full budget university long le prang kami da kenang social departments di kenang social department nang wan bianta ma da playground sa kenang sot lo lapian kene tum kisuna bang bus ne tum toraplik kami laso ponda memorandum pile hai itu PVC memorandum pile hai kami na reply velang asia problems bang do pick la bang so problems kachini nang ji ke ni tum char di bom tum chat kali der nang ji map sini mata athe bang bardam sinang apeka khai tum nang ke bini la bang university long admission nang nang ji purdang te api bon si dum putiti tumke bang api po che bang futsi bang HOD long semia keng chodong futsi bang admission polong bitha ku kami non na karti tum ka bidum bang ke thek pe piglu bang se chema than hin dum hin dan bang ke ame thanks si bang ji ame thanks in charge ji ame thanks si da chi ne pin system ke tong thap ke tong pru da dolo ma bang karji kan bang thang karji kan kra hata dolo ngasi niri me kama tha bang ke api apo tum system la pen binglong ke thi dum system la university long ka charli ri soi jang tum han apen dak a developments man apen isi kinang sab bang full budget university ko manji pan ke anutin lar buduma bosi ni do non do bam student union society men ma thapon laras la CUT dum pan mang ke CUT dum mang ke la chute dam tang agos chiklo 1 ni ben se cheng pon la till 2030 an 30 an bado pon lo masin non mang ke la ke cheng mang ke CUT do tang pan si preference people la CUT ke tok tang dum pan he apela non CUT dum pan mang ke la pulo tum la honorable dum PVC ben la chingki le he itu malu tame pidamer lo PVC pan he matsi non kisama department mang ke la non CUT pan mang ta non tenor ni non la 10 September ni pen through online process pen ko ta pang cheng ko chining di pen jot pen he athe ada ke ni tum $60 ya pena di india CUT ki to kon di tum do pick on alam mang ke masalah mathasi non CUT nam pan tame our site ponang ji kuchi dum chuniri ro so chuniri teng pen non out of 10 departments non 5 ni 6 department mang ke koilo apen kapre department dum bang non akut non chingki chitan patep nang la lam ate nang tu non masuk university dong department kontak Hotel department mang ke department cap do hala ke tribal affairs long mang ke lada ke la PG student panchat mang ke la PG course mane scholars course to panchat tame hotel 10 department le hai tame hala tribal affairs department mang ke scholar to panchat mang ke PG course ave sampai
plus 10 department along seat capacity itulah lo akimina mena dia kabin itu tu mana na capacity lo lain seat capacity dah aku nak itu lagi meter seat capacity pada department ni kapre lah है थे department थे समसन English dollar political science dollar history dollar anthropology dollar lah high department lagi average tak 40-50 students an रखे के department Assamese समसन Hindi commerce life science physics मतलब intake में कम है around 30 to 40 लगता है maximum 50 to 40 lah है पचुनिंग पेन है पचुनिंग बंग के डिपार्टमेंट तीन समय सीट फुल अपले पचुनिंग मंगे दी सीट फुल अपले किसी मन डिपार्टमेंट में वैकेंट डॉक पचुनिंग मंगे मस नॉन पिनिंग मंगे लो तुम ला थ्रू इन तुम यूनियन बॉडी अहिन तुम चिंगमाई ले है पिनिंग मंग के अजत पंच तमे नॉन सिटी मन वानरा सीट बंग पफुन लंग बिस नि तुम मा थापोन पिनिंग बंग के अथे पचुनिंग इसी डिपार्टमेंट लोंग जेने बा 60 सीट दो बस तमे है 40 ना बे स्टूडेंट के दो अते 20 अनदर 20 के खाली दो गलो मते asi pininga bang la posona nang lelo pininga bang ke sit bang pa full up nang posini di mana chingwai pon lo asi da so jo ni pensi non la non CT do man bang non tenor ni pensi ako kom ki chok bang through online kata pang cheng pon tu sit full pedet mane lala hai pachuninga bang ke lalo CUT yang ke tok dende di a problem bang lalo CT an ta tok de bet makisman bang ke apporting pen aluna jo dunong le det ate CUT mandatory bukan nanti nak cini lo CUT topik nang jiku bangke sudah me itu ndak karbeng ngomong bangke kita guna naik upil nanti CUT center ada beda CUT center ada beda pasal bangsa CUT center do nang jiku sudah me itu malu sudah me ilo itu nggak higher authority bang sudah me है pasti itu isi ku dong tuh hela son lo CUT kita top dunia tu masa me itu mata tengte cerita problem do cerita problem do maksud kami induk memialam ke tokte bang la kisan nama chinilor pen Charlie semua mas student tu mana lah physics department long Charlie dun pan abidet non udame non Obama session song physics department lah ke department long pen student indurret si bang ke lalo CUT center abidet student si college ke tenai bang CUT center isi kalbi non do Charlie obi mi tuman non ke bangi tuman fan mane isi ke choning rilo that methanga hema dim no lason department ke me ko kapki lote dak na chali no bangka dak da isi khaya fan ke choi ki loi alamang ke jong si dak bang kom hek lo ba chali bang abedal lo lason department ke abedal Assam University campus no physics department abedal lo bang tang dia da postu pachiru nang lo ma dai kasi isi nilihin pen kacuning li do Charlie mi obi tumhan physics department itum long Assam University campus long kado kasi ladak bang pen Charlie dun tha antame English long ke vacancies to go English department Assam University campus la bangso campus 2007 ni kansi established lo also churu vek ning Charlie song ka this institution atum students alive a matter apotia join education I hin test do dan jatuh dan pen pini la bangso university bang asi plus pen pangbadam lo ponante non ange 18 years ki choklo 17-18 years ni dulu kami an ayers bang et apis kami pini ni itu heglong mang sining duk ni lamang la pulo pini ni departments ke nang social departments beda like education economics mass communication problem से दो पे biology da we lekin the life sciences se major problems pima da ke hai lekin kar binoras to full budget university long में फ्रैंक में अभी social departments because departments में कम है ma playground से कि पट्टी के लिए तो ये बात तो पास अटेंड था तो पता नहीं कमाने के वॉलीबॉल खेल सकते हैं माने के क्रिकेट में सब पता है न्यूरोना प्लेग्राउंड है तो तंते अल्टीमेटली लम मांगला असि प्रॉब्लम्स मांगला तो फुल यूनिवर्सिटी मांगते के बाकी लासो के सुन को बम तो चकली फुल यूनिवर्सिटी अथे किवान जे बम के लगा तीन का तुम के पिनी तुम यूनिवर्सिटी लोग चक्शन है तो जी लोग आरा कौन सी गुड देती कि थे गिदिंग तुम इंटेलेक्चुअल तुम मादा का लोग सन मोस्ट काउंसिल लोग कि दो तुम सीधा में लपन कपरेक लो थन में हर अनु किन जमे दो लपन से फिर भी बम से मथा नि तुम हिंदन मंगे सिंधु तुम मथा थैंक्स वांजी बस कब तो बेचरा पे लोग बोलते हैं थैंक्स से इदा चुंजी में बस मथा में तोंग थाप तो प्रॉब्लम मंगे मा बैंक तो यूनिवर्सिटी बang tika bangke problem ke soteng situ gari mata bangke api apa dengan kami ka dinglong ke kita lagi
university long kachari eri soi jang tum phan apen dak a developments phan apen isi kinang so bang full budget university man si phan ke amatin lar du ma si du non do bam student university le ma thapon step by step kita ingin menentukan so 18 years ni plang alo la so university arta ho sida me pin year ni a development na tin chini lo infrastructure da development buildings tal aduna chini ho lo buildings da kinang so abi pin do non pin year ni kadu gabi na tunda non lang kon tha playground ta ave non hostels da me tu da pen isi problem do boys hostel bang 2022 ning kan inaugurate alo tame pin year ni anta la bang so nana functioning de lang furniture ave la hai ave kusi pu bom hai la si la so putha tame tum BBC ban alo pilo ta non ta reply ave tum de la hai putha ta tum ki bang jelang ani bang ke pachun pon veknam pu kusim ni tu me ma tha pon non itum under construction the bomb girls hostel completion at date kini tuh nang pilo a contractor bang from Silchar je by the end of this September la support handover ko latum so after this handover tang end up here nitum question to po je whether it will be open or not if latum a question da la potak thak like boss hostel pote nitum na so thak ke nitum voice che against ko which voice pot support ke ini kan tuh document kita malah admission of kita posisi lagu so CUT la benang CUT kita ngomong tang CUT kita ngomong ni admission of yang ini buat orang mana pun isi asal ini kan budi ahin kena tu research kena ini tu dengan exam aso kalau admission kita ngomong apa ni rata lalo aprang si bang ke ano tinus da me ning chibinang po graduation tang no pulutang te non mang CUT topik nai po mandatory banada di amat si itu tunda kal biang problem sa bang lalo kisman na bang kempen nili pulo CUT tok nang ji puchini lor sa me tok dunde titi ke kisman na bang ke financially problem ko penya hem tikul der jeni po tok duning tun sa me dunde titi ma kisman na bang ke kisu pen ajat pen po amuk po le dunde titi ha da isi problem hai tami major problem bang ke dak non CUT center ave der kar biang wong si non CUT center bang ke dogen nang sotlo lakar biang long bang dia until unless CUT center do detik potang te abang so problem ke lagi continue work ko do wai po ke dak ultimately ki sum ke kar biang khai kar biang student unsi lagi sum po itum ke remind ji students mani remind ji alam la polo je from 10 of this month latum online drive do po offline process lada ke based on percentage for the students la department 3 ta metha vacancies do admission latum chain po online through online po helake anke students tum taning chibinang po je from 20 ke portal clip po anke portal sorry from 10 then the portal clip po anke latum hunda chilok dunang po form mangi la online wala official website pe form download nang ji so official website and form download si ko mo department ong nang ji with documents hard copy on nang ko supporting documents lagi mekan kala 10 pen graduation and documents ang chaman ni percentage sa things select po hai mama percentage kyong so things so talang po sa me non CUT lo CUT tok ti tom hang mo pen portable puli bang non CUT to then